مامۆستا مەناڵ دەبێژە ڕێڤەبەریە پەیدێ ji dema ku desalddarî wergirtiye ji bilî wêran û karasat û kuştin û lêdan terorkirina siyasî tu destkeftî bi destxova anîne. Tu wekû siyasetmedarekî Kurd, serkirdeyekî Kurd, di rojeka weke êro de hûn destkeftiyên peyedê ku şanaziyê pê dike dibêje me de rêveberiyek çêkiriye ava kiriye hûn çawa şûrve dikin dixwînin. Çi zirar gihandin gelê Kurd û çi destkeftî bi destxova xistin? بله وارباش سپاس جبوی آرک و همو کارمندی آرکه و تایبت مهوان تمنال حسکو براستی دست پیکا شورش سوری دست پیکر 2011 دا در فتک هبو کو تفگره سیاسی کردی کار به تشتکی جبوی ملاتی کرد قزنج بکه لی ام مخابل اون تفده زانن و ملاتی مجی زانی چاوا اف پیمان نافبرا پیده و رژیم اسد چیبو و اتفاقی و بعقود اف پیده اف دوری هانی کتن بن کنترول او دا به اری کرنا رژیم اسد وی چاخی براستی ده خط هبون خطک هبو اپوزیسیون بوج رژیم اسد را دوی دمیدا گوام در کتن پیشندانا و مداخوازا هلوشاننا رژیم اسد دکروی چاخی پیاده آستانگی چکر و تقبول نتکر و خلق و پیشندانا در کوید کو دوری ما و خراب بین و بالافری رژیمی و باجاری کردی و توباران که انها بیک و رژیم اسد فی شک که بپقینه دوری کردی دا خلق ما دوری در کتن خلق ما جبو چه در کتنه کسک جبر خودش ولاتی خود در نکوی گاوا آرامی هبی گاوا بیتویه جیانی یه روزانه خلقی را متوفر بن کسک جو عاجز نین و کسک نخوازش ولاتی خود در کبی سر آستا سیاسی گاوا عملی بنارن جدست بکا 2011 حتی وکا ایرو پیاده نکاری بو تشتکی جبوی دوزا ملاتی کرد قزنج بکی نته کریوی نکه برژیمی را و نته کریوی نکه امریکانا را او پیمانا ناف دولتی را تنی او دیار و ملاتی مجیزانی او تکریه هانی امنی نتکریه امنی جهانی تفده دجی داویاوی نهانا برجواندی ای طرفه کی گاوا ایدی را خلاص ببن او تکریه امنی بداویتی جبر ویا که هم دبیجن حتی وکا ویکی که نکاری بود که تکریه سیاسی نب رژیم اسد را نب امریکانا را گریده گوشتکی جبوی ملاتی کرد قزنج بکه سر آستا آب بودی انا دور می کردی دورن هری زنگینن ده کردستان سوری ده ده چاندنی بیبکوات وری نفته غازه ایرو ملت ما لسر دورا غازه سکنه سر دورا بنزینه سکنه سر دورا افرانات سکنه اف خیرات و دورا پرسیاری دبیت چنب کوفا افجی او ناکه تحملیا مسئولیتت که جبر ویه که نکاری بو بیت ویه جیانی علاقه جملات مرش کردستان سوری با امنینه جبر ویه که جی او ملات دمینه نچار دمینه گاوایی رو بیت ویه جیانی اشتره نا آماده بن تنکاری وانی بدست بخی تنکاری ایرو جملاتی خوره جی بیجه سر عردا خو بمینه و بفی رنگی هانی جیانی یعنی ما مصطفى دی درخستنا خلقه گوهرتنا دموغرافی تعریب کرنا باجارن کردی به پلان هاتا انجام دان بێگومان هەمووتش پێلان کرینە و ژێرە هاتیە ڕسماندن یعنی ئەس خوازم بکەم لێنم ئاخافتناخوا سەر ئاستا خوێندنێ یعنی گاوات بالاخۆ بدیە دە ئیرۆ مڵەتێ کورد ئەف نفشێن و ئێژ مڵەتێ کورد کوردستانە سووریدا یعنی مڵەتێک درۆژێ پێش دەوێ مڵەتێک جاهل دەرکەبێ ئیرۆ مامۆستەیەن دەرسێ ددن وان خەلکێمە وان زاروکی کرد همو یعنی ای شهاده بلند بوانیرا صفی ششایا هم صفی نهای اف زارو ویت پیش روژی ده وی بنت چه پیش روژ اوانی وی بی چه گوات هر دولتا که پیشکت جهانی ده تمیزینی خوندوان ولاتا پیش دخل انها
مەڵەتێ مەیە کوردستانە سووری نفشێن و ئەنها درۆژێ پێشدا مەڵەتێکی جاهل دەرکەت ji بۆی ئەف نەتیجا سیاسەتا vê îdarê bû ئەنها دنیای تەف دەدە سیاسەتا یەک پارتی تجارە ئەنجام نەدایەت تو وڵاتە de rejîma Esed siyaseta partiya Bees bû Sûrî geha çiqeyrani heta weke vê kêrîkê sêr bê axa Sûrî nedibin kontrola rejîmê de ne heta niha şer û pevçûn berdewam ed hindir wê Sûrî de sêr bê miletê Sûrî penabere çi hindir wê welat de çi dervî welat de ev netîca siyaseta partiya Bees bû partiya yek alî bû ev jî peyedê jî ticare kesî serxwe qebûl nake nêrînê wê nake cida jê bin we ittiham dike bi xiyanetê û bi emaletê ji ber vê yekê yani siyaseta partiya wê yek alî bû peyedê bi rêveberiya peyedê wekû siyasî qesedê wekû hêzên leşkerî li hember çi kar kirin û kar dikin bi 10-11 hezar ciwan dana kuştin û bûna qurbanî qasî wan du qatan birîndarin bûnekêm endam ev yek li hember çi bû gelo tu danpêdanek tu belgeyek tu hukmek zatî yan rêveberiyeke ku danpêdan kirî li hember wê yekê hebû yan na وا داخواز نەکردی حتا پەیمانێک سیاسیان ئاعتیرافێک سیاسی چ ژالیە ڕێجیمێ بێ وەلە چ ژالی ئەمریکانە بێ داخواز نەکردنە حتا ئەv خەلکی ئەv جیهاتێ هاانێ ئەم بێژن بدنەوانێ وەلە نەدنەوانێ یعنی دیار بوو زەلال بوو دکاری بوون vên karî bikin bes nexwestin bikin piştî sê itîfaqiyê Bencûmana Niştimanî Kurdî re û ew her sê itîfaqî têk çûn karî bûn wek tevgera siyasî Kurdî lêvegerekê ji xwe çêkin yek rêziya mala Kurdî ava bikin û bi hevdû re daxwazek ew daxwazek mafê Kurda çi ji Emerîkana bere û çi ji ev cîhatê dewlî bin wek şandek yek daxwaz bikin lê ev daxwaz nekirine û nexwestine bikin jî heta em bêjin ev qat qurbanî diber çi de çûne ji ber vê yekê nexwestine û ne ji va cîhata xwestine heta em bêjin bidnewanê ew nednewanê yani heta ji Amerîka jî nexwestine wekû Amerîka hêzeke hevpeyman dide naskirin li deverê hêzên xwecehî ئەمریکا gelek cara daxuyaniyê xwe de bi zelalî gotiye nû ev peyedê bi perê xwe mere dişixolê bi ratibê xwe mere dişixolê ti cara negotiye em siyasiyen teamülê bi peyedê re dikin û rejîma Esed jî ji alîkî dîve ti cara negotiye têkiliyê me peyedê re siyasiyen û me peymanê siyasî bi hevdû re kirine ji bo mafê miletê Kurd destûra Sûrî de her wiha Amerîka jî bi zelalî ne carekê û ne di duwa gotiya peymana me ew itîfaqiyê me peyedê re itîfaqînan em nîne em bi perê xwe mere dişixolê baş e çarenivîsa vê rêveberiyê wê çi be Mamosta Fadî çi dwarê siyasî de çi dwarê leşkerî de çarenivîs wê çi be heta kengî ev kar wê berdewam bike çarenivîsa çin vê rêveberiyê girêdayê bi çareseriya siyasî ji bo krîza Sûrî kengî krîza Sûrî ber çareserîk siyasî çû gorî biryarê navdewletî û taybet biryara Cinêv 1.22.5 di baweriyê me de ev grûpê çekdar ne tenê peyedê hemû ê li ser erdê edbêjin wê dewra wanêkê nebê dûî wextî de yani ev êdî bûne de facto bûne emir waqa demkîna ev dewlet tuwanê ji xwe re bi kar tênin li gorî bercewendiyê xwe heta wek me amece kir krîza Sûrî ji bo hûn tev dizanin krîza Sûrî bûye krîzek navdewletî iqlîmî îro Amerîka Rûsya gelek dewlet hindir wê Sûrî de kar tênin ji ber vê yekê hişt rewşa Sûrî hev qasî dûvdirêj bibe kengî çareserîk siyasî ji bo wedeyê Sûrî hate dîtin gorî biryarê Cinêv baweriyê me de ev grûpê çekdar ê tevayî di hindir wê Sûrî de wê dewra wanekê nemîn Mamosta Fadî ji bo mafê te nexwe nizanim eger axaftinek te dawî hebe kerem ke
از دبیجم یعنی دوی پیاده زانبید انو سیاستا خدا کردستان سوری دا فشلت آنی سر همو آستا سر آستا سیاسی سر آستا لشکری سر آستا آبوری یعنی دیارة ایرو خلق ما به هجمارك زیده ایرو به هزار دلارات دده جبوی درکوی جدروی ولات نه آرامی هیا نه بیتوی جیانی هنه نه تشتك سياسيا جبوي دوزا ملاطي كتب سرخستية أو نتيجة سياستاوية سياستا كو فشل آنيت حمو أصطادا دوي لخوفقاري سياستا خوفقاري الملاطي خوال تفقرا سياسي فقاري كو اعتراف بكي كو فشل آني قال لك سباس ملاطي رفض